Yes, bibe byiza kuri mwese mukurikiye Zen TV, reka twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye mu mande enye z'isi. Ngira ngo mu gitondo cy'uyu munsi hagana mu masaha ya saa yine nubwo twumvishe inkuru mbi yuko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yitabye Imana. Ni amakuru yamenyekanye mu buryo bwe butunguranye ariko tutigeze ariko byagomba kuba byitezwe kuko yagiye agararwaho cyane n'iriya ndwara yo mu buhumekero yamumaje no muri koma igihe kitari gito. Papa Francis rero yamaze ubu ngubu kwitaba Imana. Uyu mwanya ndakeka twese tuzi ibyabaye ndetse no kwiyakira biba ari ngombwa nubwo biba bitoroshye. Rero nyuma y'uko apfuye hari ibintu byinshi bikurikira, harimo kuba bategura uburyo bashyiraho umusimbura. Muri mwanya rero nje ngo tuvuge kuba ari guproposwa mu bazamusimbura. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko Kardinali Jean Kambanda nawe ari mu bagomba gutoranywa cyangwa se gutorwa mu kuzaba papa. Hari ubuhanuzi bwagiye butambuka bugiye butandukanye bugaragaza ko Papa Francis ari umupapa wa nyuma wagomba kuzaheruka iyi si yacu, ariko uyu munsi bari kubatirika turebe koko nimba ari ibyo, ariko n'ubuhanuzi bwagiye butambuka bubivuga. Ndetse hari abari guhanura, hari abahanuye ko Papa Francis ubwo azavuye azahita ajyaho umwirabura. Ni amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa y'ubuhanuzi, jya murabizi cyane ko bigenda bibaho. Uyu mwanya rero reka mbabwire rumwe mu rutonde rw'abakardinali 12 b'abakandida kuri uyu mwanya wa papa. N'abakardinali 12, reka dore kwitwa Kardinali Angelo Bagnasco, ni Archiepiscope ibi ngibi bijya bingora kubivuga, ni Archbishop Emeritus of Genoa muri Italia. Kandi hari Kardinali Matteo Zuppi nawe nuwariya n'ubundi mu Butaliyani. Hari Kardinali Robert Sara nawe akaba ari uwo muri nawe no mu Butaliyani. Hakaba Kardinali Luitago nawe ari mu bari kuri uru rutonde. Hakaba Kardinali Maricroma Langiti wo muri Colombe. Hakaba Kardinali Pietro Parolin wo muri wa Vatikani, n'ubundi yari na sekreteri hari Vatikani. Hari Kardinali Pierbattista Pazzibali wo muri Israel. Hakaba Kardinali Peter Elarado wo muri Hungary. Hakaba kandi Kardinali Jean-Marie Eveline wo mu Bufaransa. Hakaba Kardinali Charles Bo wo muri Myanmar. Hakaba kandi Kardinali Andreas Albreus wo muri Sweden. Hakaza Kardinali Wilhelm Chika akaba ari wo muri Netherlands. Ngayo nguko ku makuru cyangwa se avugwa. Ntabwo Kardinali Jean Kambanda arimo, niyo makuru uyu munsi ahari. Ni byinshi rero biri kugenda bivugwa, ariko turagenda tubaha amakuru uko aragenda atugeraho. Reka dukomeze kwihanganisha umuryango wa Kiliziya Gatolika muri rusange wabuze umubyeyi, kandi twese dukomeze gukomera. Nitwa Jay nk'ibisanzwe ni Zen TV, ariko ibitekerezo by'abagore mwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Reka nizere ko mwese mumeze neza, babwire ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Peace out.